No te rā whakamahara I e rā I haere tōpū atu ki te pai o te riri e kaina mū mai nei, ko whakatōpūngia ngā pūkenga o te uri o ngā tifakaue o Nico Grace, rātau ko Kings ko te kapahaka o ngā tifakaue anō, e ora mai ai te waiata, he aha te aha. He waiata tēnei hei whakanui I ngā toa o te 28, o ti rā hei tohu I te haere a te mōrehu whakamutunga rawa o te hokowhitu atu, a tā Bomb Gillies, I te ara hoki ngā kore ki muri. Kei a Timoti Tiaki Wai, ngā whakamahuki. If I known as much as I know now, I would have stayed home. Ko nā kupu whakarere o tā Bomb Gillies. E whakairo I te waiata hou kua puta e whakamaumahara I te 28. Whaihini Wehimohi, who was the founder, had the idea after Koro Bomb passed that we really need to make sure we honour him and the Māori Battalion and their legacy. So I was really honoured to be asked to be a part of that kaupapa. E wera ana te waiata nei a he aha te aha I nā whakaaro o te marea, kia maumahara I nā āhuatana I pā ki nā koroua I haere ki te pakana I tā wāhi, tae noa mai ki tō rātou hokina mai ki te kāina. We wanted to make sure that people know that actually they went there for God, for King, for country. They went there to protect their whānau. I te rā whakamaumahara I nā hoia e tata nei, koe nei te wā tuatahi kāre tētahi o te 28 e tai a tinana no te matena o tā Bomb Gillies I te rātau. Kei te tino rongohia tōna korenga I tēnei rā whakahirahira o tira rātau katoa. Ko tahi I roto I te mate, I rongo rā tātou I ngā kōrero mō ngā mahi, hau toa rongo nui o tātou kuraua I a rātau I tā wāhi. Me kore ake ko rātau, ko kore tātou e whai wāhi ki te mahi, ngā mahi e mahi nei tātou I tēnei rāno. He oi, nā kupu ārahi o tā Terry McLeod I mana ai te waiata nei, he tomokana ki te ao ko hatu e ora tonu ai nā mahara. He went to Italy with him to see the cemeteries, so we're really listening to that, and Kings in the background was playing his guitar, and he then started playing something and it just clicked, and it just felt right. Ko te kapahaka o nā tifakaue I whai wāhi ki te awhi te kaupapa nei, e tūhono ai I nā taha e rua o tā Bomb Gillies. He miharo te mahitahi ki a Nikau, uri o ngā tifakaue anō hoki. Me tēnei waiata I nā hoki nā tātere o ngā tika hungunu ngā kupu I tuhi. No reira ko whai wāhi mātou ki te tautoko, ki te hāpai te rangi. Kia e ai ngā taha e rua o tērā mōrehu koroua o tātou o Koro Bomb. Aha kua naro e nei toa mai te tirohana kanohi, e kore rawa rātau e ware tia. Timoti Tiaki Wai, Te Kariri.